ki paum ten tu ni hi media and documentation team songbung khwa ka hongthong ki tawin tu phan hin ka koma ka belanga to ho hi hobung sunga hobung upa ho hivin hobung upatam na pen ta zong hungi mai then tin tengai le songbung kho hi het bangwin songbung presbytery min po akho zong hin hobung upa zong tam ta min tu phana hi ama ho kimel het pi na pha chom cha khadiga nei diu hin aban ban hin ga ki tol hitin tun upahon lung senin min tenga hele orden kum hin joy ga se pi le ki pa min tin aban banin ga ki tol hitin tenga hele hobung upo hi zo tenga hele lunggel ngai to na songbung presbytery in kum som nga golden jubilee kum kiteng mang theding din munin iding tawin hichi tu dola jong chengkha chengni thuga se no mine wa jong le ki phalam le helin e hon jong iga se divin kiti muin hi aban ban nga cheu hitin tunlaya kokoma to hepain amin orden kum ti ho jong iga se pelo ki pawmin te keima upalet kolam sojem sangkhat jako som thumle ko anda peng tun chuteng le pathenmina ordination kahi kum sang ni la som la ni kumhin upa jo hu khoda konen ordination kanalan ahi presbytery jubilee ga mandadiu chodola ki pa thanom ta pathen dam na pewa hobung mi la kusung mi bel mi gam kai hobung songbung presbytery pumpin ki pa ta thanom ta chi ibon cha wa iga mu che wa ki pa ta iga lim thenge na divin pathen henga tawn le ki pa thu ga phong ni hi ki pa amin abanin pan amin to orden kum ho tengai la jubilee ga man na ut dol dingin man jong se no ma hele iga se pelo ki pa amin te ma pa ne ram tu pin kum sangkhat na ko som thum legi kabien na mon chu manipur lam hi orden kum chu kum sang ni le som le ni tu chuni ga ngai thlowin upa ne jang thlow mama jong kum pata hetan to ai songbung presbytery golden jubilee ga man na diu thudola he ga se be nom ne jengam pa ki pa chu tham har ga se yin ga te kum the le jubilee chu man di watan program dong ira go no ba aning nga ta sang ni lai ong le tu sa ki koi da da bil ga sunga ile ki pa jong min thano min ije phadet sa vai huna phadet sa ije li nu biu ba nu nga gol ham den in ta le krista lu winal hoina thanum ta panila wa ilawa thaga bin na to ki pa ta je izo mol su na divin yum na hu bung chi a taw na le thum nan pon pon de ta ka hun the an cha he ki pai ki pa min ta sadam mo ta hiang jong le to ni pha na he lo win interview ho jong pethejin aman jong ho bumi te ga team now presbytery sunga anule pa te khang tha te ga team now jong chu ki pa min hi ki pa ai hatu na banin ga cheu hitin ke kapena kamin so hi le kamin kanu ka pa nei na sa chu sat kho hen ai tu hin tu lam lama he hlang pia he sat hen ti bo he ye chun ke hi upa sat kho hen chong loi ka he pen kum hi achen ta kisut na lo wangin ga hisap dona chu koloi ka gol ho pen kuma ko na kala chu sang khat ja ko som li la ko hiti chu a hin teng le songbung presbytery sunga hobung upa orden kana hi na chu sang khat ja ko som ko le ni tarik ko thani na pa song pi jang presbytery khopi a hin
sa orden moderator na bola chu Reverend David Tilhovum ai si chu hi in tengle tu kuma thil kidang ta somung presbytery dinga pathenin ega awai hlono zubli ga aman the ding pau hin ki pa thu them khar ga sei nom chu ki patti la yu wa chu songbung presbytery ki ti chu umlo lai in umlo chu exona ina bol pano hin exon sana chi in cha ko na chu senot lam kai hon jong na gel kho win cha ko na chu presbytery thei dinga na phat sa pe wa te nga hi le asunga ki salil ho lam kai lui ta ho tun gam ta hi jong le ma ho chu ki ho to wa presbytery mun min ding hi sung bung ti a anabol hi je tu hin tu lam ma he kum som nga tu kum helhin na hitan cha he ga bit na hi le se son lo pi ta jong na bolun su te nga hi le pastor lam jong lo thing ta ni ga nei ta wen akipat ti la chu pastor thing chu khat ham bu ina ne Reverend Thong Keng so he te nga hi le Reverend Tul Khusi mani lam kai na mai chu na hin tu wang hin pathen zalin kum som ngai na hlinu tol honin pastor jong thing serin pathen nei pe tawin je chun thanom ta program ho hi bon cha wa zui che dingin ikiti mo bin ai je aban jong che jing dingin pan la jing te ti chu ka ga sei no me ki pa me ga ngai tha bong chen itu sim somung presbytery hong ki pat dan thu ho jong iga sei piwin ki pa te ni hi tuna banin ga cheu hitin ke hi upa lam khumang hlowum ka hi in tu kum sang ni le som ni lenga a presbytery lam kai hon kum som nga thin na golden jubilee mangdinga ki go nawa tu pha na jong holim na ho long nei the dinga khom je in pathin ka thangwa ni je ke hi kum sang ni le som ni jen February songbung hobung presbytery khopi a chu orden kan hi in hichekuma orden in the ball chu limsa Reverend Zam Khopau lowu mane ni je kapen kumi hi le kum sangkhat jaku som gup le ko kuma chu pinga ka hi je ki pa me tuna ban ga cheu hitin ke hi upa sei khulin hlowum ka hin kapen kum hi sangkhat jako som sagi le thum a hin ngal sung khului pa pastor Thong Keng let za thong ama ku na chu baptize changa kana hin hi je tingle upa orden kana hi nahi ngalsung presbytery hi in 2013-14 session pangmola upa thong hen moderator hi na noya upa orden kana la hi je tingle kum sang ni le som ni langa sumung presbytery session mong ona chu sumung presbytery upa dinga confirmation kana la kit hi je tole neu chakhat jubilee thu dola holim na neu chaka ga nei nom kit chu hi le ilen naw le si na hen tho ding le ke pa na ding tam pi hen lang jong le pathenin chi sumung presbytery hi kum som nga sin na chan jubilee mang the dinga e pui hlung je ubin su pi ulena wali naw bon chawin koi hi jong lew hen mit hilonga tampi nan te hi jong la ki pa le thanom ta jubilee mang che ding ni ki te muin hi je ki pa me pupu tuna banin azon pen hin popun jong email heto na min jong iga sei piutin jubilee to dola ga holim nom na ne jong la ma jong hu sei pi lo ki pa min te ki pa ke kamen cho pa sai min thang sing sit hain kapen kum cho he le
3010 and sangkhat zako som segi la ko hen chu kapin kum ha in orden ka chan kum chu he le kum sang ni le som ni le ni pc en lekul la orden ka kala hen orden la na he upa lemsa upa haulam pc mong on hen ama he moderator hin poding ai wangin wangsit ta en ma hin khompi ma sang zemin aina thi sanwin ai le hi cha hi ex moderator na po reverend ke hang sing khotna che olden he kanala hi ti jong ka se do no mai je chule presbytery kum som ngal hin na jubilee thu dola hi che akhang pe na kum som ngal hin na khanga kan kha pa he pathen lo pina ka phong da no men obung mi te ho zo se jong iche kina he pang che ding le hlahom che dinga pathen mina iga ki tem naw jong ha en phat mau pathen en ei som jing taw hen ka ke pa ki pa men to chun songbung pc songbung hobunga hobu po ho holim pina kimel heto ne ga nevin pathenin ama ho jong pui jing in tin hobung kyal ngoi ching hi bangwin hobung mi te ta sal thaga ba pui hoi jing na win pathenin ama ho jong pan pi jing han lang hobung mi te jong pathenin ki tho pi han lang tenga hele tu jubilee ga gal don na wen pathen he ngai taw naw jong hin tin dam sela imu di hi kine mo hin jubilee golden jubilee kum som ngai ga tin naw pc som pijam mona iga man di hin pathenin jong hichmere imu sadi win ama khut thenga iga ki bop so win hi e ho jong dam che utin jubilee jong ki pale thanom ta mang dingin ade in hobung pa tuaga to khom ho se jong hi mang chi ding ki go ding iga ki tem kin win hi tun hobung thudola hobung din mun olimpina hobung chairman to iga ne deu hi to chun ga se bang win hobung upapu hobung chairman pu to holim na phat ga ne witin songbung presbytery Islai mun songbung khu min pu a he presbytery min jong hi hi ti chu iga se ta win zo chun tengai le silver jubilee inaman naw jong chilai khumun he hin tu pan hin hobung upapu to hobung din mun ho hobung ki hong ki phu do kum tele adang dang ho din mun ho he pha chom chakhal holim nei ga ne diu hin do na masape na ka ga ne nom che hi ai le songbung hobung hi ti kuma hong ki phu do am ti cho chomlam ta ne ga se pe the diu ham chomlam ten ga se do otin songbung hobung hi ache sa kum sangkhat jaku som gup leli kuma chu anaki phut do hin nisim tarik khat thlasom kum sang khat jaku som segi le segi nia ko na chu somu presbytery a ani ke khai pan an hai tai heche hobung sunga hi hobung lam kai man anama sa ho tu pha na nalim so chu hi le hobung chairman chu limsa pu chung sa thlowu ai in hobung secretary limsa pu let chung thlowu an hi in Sunday school mihil chu limsa pu ne thang sing sit an hi in hobung sacha ichipat laya hobung kontawo a napang chu hi le limsa pu hlun sei hang sing na hi je hichipat laya hobung hong kipat ti la ja hobung in sun zat chu hi le in gate an hi win hichelaya pi thing chu som ni la ko an hi win chapang som thum an hi win ngop khom su a chu mi pi mi member se chu som nga la ko an hi je chule limsa pu ne thang sing sit hi khotol hobung nga dinga hobung upa masapen an hi in chule limsa reverend tolkhosik waipe hi songbung hobung chu ama chun eina chen piu ama sapen pastor na hi je
ki pa me detail ten iga helvin hobung anaki patti la chu member som nga le ko bep anahin tengai le chi phala za lamkai ho jong chu ki che ten nega se pejen ki pa thu ka se ne hi record ho jong hoi ke chan hobung ni niga koiwin ki pa omin tuna banin do na ga chi be witin tu pe na hi hobung upa hi izad imwa tengai le hobung committee member hi izad iza tengai le hobung sunga hi in izat building member chapang member izat mam ti hoi nega se pi the diu ham tu pe na ke ho hobung songbong presbyterian hobung chu upa umzat hi le mi group kahivin chule hobung committee member hi le mi som hivin hobung inzat chu som group le group khong hivin hobung pi thing mi zani le som gup le tum ahin chapang som ko le khat ahin hobung mi zo se abon cha gop khom chu zathum le som nga le li kahi ve ki pa me pathen lo pi ta iga mu do thewin hobung member mi som nga le ko akipatti la ni ki pan tu in zathum le som nga wal ita ve ti chu ga ngai khai do min pathen lo pi ta ichan ho zo iga mu do we ki pa min hi zo chairman pun ega se pe bangwachun hobung upa kon khat min ga ki se ho jong chu e na mulim san hitan tu pe na hilowai le songbung hobunga ko na hobung upa izat mong hin e na mulim san tawam hilowai le songbung hobunga ko na pem do hi izat nam ti hi ega se pe the diu ham songbung hobung an ki phu do ti la ko na hobung upa an ho hi le limsa upa chong khulun hlowum ani na dingin limsa upa ne thang sing sit ai in athum na adinga upa limsa upa tong kholam hlozem li na adingin limsa upa puma gangte an hivin pathen lung sit na zalin hobung upa hobung da sa munchu ma khopem tu chanin anum khapu ni le ki pa me lam kai lui ho upo ho ama hon bulana panovin ha sana tam ta jong na thovin hobung upa li songbung hobunga he mole na liam sana tai ti jong amin ho jong aga ki zain ama ho khonung hi hung sui pe hivin hobung mi te jong ama ho to gim na le panla na zalin tuni chanin jong hobung mi te jong iga che the jing we ti chu iga hedo tha kinu ni hi duna bani nga che hitin hobung sunga hi ababa hobung in committee jong kine jin songbung hobunga he committee ba chom izat inewa ting hele togun ga mial chi the ham hello ile ga se do the ham togun ine ho jong inewa ile tuin ega se pe leujun ki pa amente ke ho hobung songbung hobung committee ba kai an ho hi le akhat na dingin hobung committee ai in anin adingin Sunday school committee in athum na adingin church building construction committee in alina adingin local gamtha committee in angan adingin R&D relief and development committee in agup na adingin children department committee ai ki pa me group committee group tabang omen lam choma na to na gam than la henlang tengai la construction lam henlang Sunday school lam jong aga ni win children department hin ki pa ten pathian kin bol na in jong ba choma mason na ding in jong kiloi khom na hobung sunga jong aba chomin ga ki hom khene ti chu iga ngai thlawin ki pa omin hi ile tuin pu chairman hobung tin hin project lam chomin kine pijin project chomcha cha ho jong umjina la songbung hobunga he project lin dom besandin ho insa na lam hen lang ilawaile missionary ga wa na ding som na ding ho hen lang tabang he songbung hobung hin tu pe na he togun ine umjengam tu pe na songbung hobung in to go na ka ga ne hi le
church building construction hi che hi to guna project a kana chi piu hitan kum som lang kaga chi piu hitan aban jong hi chan khong chi be pi diu ham jong a ki se the in chule abana chu missionary wa ding ti jong hi hobungin to guna kanei jing hi je ki pa me pathenin nei pu jun tin ho in jong hoi ta yung nei do diu ki nap min pathen zalin tenga hele missionary sol cha ga som ding to gon chi jing lai jong ho bu mi ten anei jing wen kitil ho ta hin ho in tha sa na le sol cha ga som na lang in jong ho bu mi ten jong to ai to gon len ta project a che pi jing he ti chu iga ngai tha wen pathenin jong puiwin tin ho in jong hoi ta phata hyung sa do diu chu de sa na jong khong kha ni hi tuna ban in ga chi tin pathen ho thudol na lamin ho kai khom na ho hapta sung tam tha sung kum sunga he ititi ki khom na lama he iga ki tha jiwm pwf lang hen lang pwf lang hen lang tengai la tang pia pwf pwf ki man cha na lam ho jong he nega se do pe leu chun ki pa omin te hobungin ki khop dan kana chi pi o chu a hi le hobung hin kai khom na Sunday Wednesday chule Saturday hi chawa hi hobung kai khom in kana nei win chule Monday le Friday di hi ni sa hi taw ki khomin kamang jiwin hi che hi hobung makai na no ja kan kum so na ko na kana chi piu a hi je chule Thursday ni haptaka sunga Thursday ni kho khu PWF te nu ten hapta kai khom nai namangwin sase le hapta masapen Thursday ni khu sakai ki khomin anachi PG win hi je chule PYF te jong hin hichbang chun hapta se le Tuesday ni khu hapta ki khomin na che pi win sase le samasapen chi hapta pa chu sakai ki khomin na che pi win thupi se na le tu lom henlang pathen wa choina la jong le hi cho sa do na le se do ni namang ji ni je ki pa me songbung hobung he zan sia ki khoma hi ti chu iga he do thewin tang pin pathen ni nilai ni ki gin ni hoti ho hin teng le PWF te Thursday zan ki khob hin PYF Tuesday zan hin ele songbung hobung a he taw ki khob hobung makai na no za he Monday le Friday a hi ti chu hapta sung sia he zan sia he ki khob ne hi ho in ki hong jing he ti ong chu a ki do then ki pa mong mong in hobung pan lan ho jong hobung dang dang ding a jong ka ki vet ka thei ta a hi ti jong chu iga mu do win hi ki pa min hi tukum sunga hi hobung thagaw lam ki su halna program ve sandin crusade camping ho seminar ho taw ki khop ti ho hi tukum sunga hi songbung hobung hi ne jengwam ti jong chu ga ki henomin de sinin tu hi presbytery golden jubilee ga man di wen ki go na lam chum chomin hobung hin ine wen kon khanin project len ta jong chi pin songbung hobung hi de sina tagaw lama ho bumite tagaw na ki wa na dinga he tabang program ho chu igon jengwam ole gon ine jengwam kipa te in tu kum sang ni le som ni langa sunghin hobungin revival crusade ti kanago ngovin nisim tarik so ma konin tarik som ni lekhat October sasung sun hiche revival crusade hi kanamangwin hicha einalam kai wachu nakhdogam kai pastor reverend Daniel Hen Holin Thlowum ama speaker hi na in makai na ananejin hiche ni khu ho ahin hobung mi ten kipa ta in hiche revival crusade hi kanamangwin sule nunga gol sang numpi upatam ta in jong kipa na ta jong aga ne ni je ki pa me ga het bongin program bi revival crusade in ne hin tenga ile songbung hobung ise bongwin Monday le Friday he taw ki khomna jong aga chi jing hi ti chu helwin ki pa ta ben hi
tu na banin ga chiu hitin hobung ki vai pu na he wa noi le se na leng hiwin to gon tam ta ine jiwin hi joai sum le pai tam ta presbytery langa peding hen lang synod assembly chan ge hen lang tele bila ho gam kaya zong yong le tu na tham na di tam ta hin hobung sunga jeng zong na to na ho a zong sum le pai ngai cha hin joai hobung sunga hi tu lom pe na lama hi hobung mi te din mun itabang ngam tenga hi le target diga ni ho zong hi pe na tudol ho ai ha san na boina umji am ti ho zong chu ga he no momin tu pe na tu lom tu na lam hen lang tengai le ho bung kin bon lang na to na lang ho ai ti ti ho bung mi ten pan la bam ti chu chairman pu hin ga se pe kin leo he no min ki pa ten tu lom ho hin hilawa hele song ma khat hen lang jong le i cho zo se ho bung mi te pan la na zalin jong tu ni chan hin hoi ta in ka ga che pi win ade in ni khotha kilo ho in thil zu ho hi win ama ho tom ngai na zalin jong so ma khat hi in thil dang dang ho jong tu do na ho jong kanei jing thei win hi je kasumu naw ho bung sunga ho chu ga hi a hele so ma khat hi in gam tha hi in literature R&D theology local hobung sa na ding local ho in sa na dinga tu lom hen lang hi jong le chule missionary support fund hi cho zo si yong hi mi pi thanup na zalin tu khom la kanei jing hi je ki pau me to lom to na langin jong hobung mi ten jong na saten pan laga le ti chu hewin lam chom choma ko na jong paniga lawin jo ong thanup ta hin aban hin sombung hobung i het bangwin presbytery sungwa jong lamkai hong ki sep do na ho pi khat na ine yo hin icha hi adesana lamkai ta sale thagaw langa jong lamkai tam ta hong kon do na hin tua hobung sungin ga ki se ta hen lang hile theologian ailo wale missionary evangelist ti ta bang hi songbung hobung member ko na he apod do umjeng tam auma hi le ma ho jong chamin iga se do the diu ham ke ho khutol ho bunga ko na theologian nasima bd nasima chu ga sei do the ding khanin reverend sei khoyan sitlo ama hin bd pa theologian hi anasimin tu pe na ama hi local ho bung pastor dinga presbyterian mo pu na hega pi hi je chule tuni chan na hi missionary han lang evangelist ijong le worker ho bang hi kane nei lo la hi je ki pau min i pastor pau ga se bongin reverend sk sitlo ijlai hobunga kuna hong kon do na hin ki pau min lamkai mo pu na dang dang pwf en lang pwf langa jong chilai khotol hobunga kuna jong hi presbytery sunga mo pu na lin ta gi sata ta ho en po piu hi ti jong chu ega he do divin ade yomin azo na pe na dingin golden jubilee songbung presbytery golden jubilee man now to dollar ga holy mewin presbyterian togun na inane khat hobung tinin hiche songbung presbytery golden jubilee melchi na dinga he ema hobunga he thil khat ga bol do dinga kilul na inane hi songbung hobung hin togun tabang chu ine jengwam ole to chai jong hitam ti chu ga he no moment chairman pu hin ega se pe lew presbytery kilul na ega nei pau golden jubilee mel chi na dinga ema hobunga to gon ni pau che ga se do pe lew ki pau minte golden jubilee kumsom nga songmong presbyterian iman na di wa hin het jing nei ke ho hobung khotul hobung jong chun ka gel kho lewin ka ngai tu win a hi wangin ho in vel compound ima thil ga bol do na ding kisu chat agom loji chun tu ma sanga ho bungin kana sa Sunday school in tia Sunday school building tia kana kissa chu tu a hi kumsom nga somung presbytery hongchin to dungzu ja hi hiche Sunday school building kasau hi jubilee he jing na dinga ho bungin kapi do a hi je hiche he je
iga mu thei bangwen anunga Sunday school building ti ho in kum anache ta sa ki sa he jong la ho bung committee chun Songbung Presbytery Golden Jubilee he sing na dinga he chi ama hon jong aga pe do ki pa omong mongin hobung miten de sena hobung committee he chi togon lo pi tai ga ni chungwa jong ki pa aumin ki til kho me ti chu ga phon do the ki dian lang hobung din mun ho jong ya ga khawin hobung chairman pun jong ki go na phata na nin hobung din mun ho jong ki chi ta le ki tup te ne ga se pi win Golden Jubilee thanom ta le ki pa ta kumsang ni le som ni le gu Presbyterian Church song pi ja nga ya man di win chairman pu jong aman jong pan na sa te nong le hen lang na hobung mi ten jong ki pa le thanom ta atam the chana hi che pathian lo pi na phong do ding in ho bumi ten jong Jubilee mang che ding in ki go ding in jong aveli ni ga ki tem kinwin ho bumi ten jong taw na le tenga hele to le tham na ho zo sia jong pan la ding in jong aveli ga ki tem win hi ho bung din mun ho chan chani ga ngai to win ki pa ta ho songbung ho bung a ko na ki chin do ding ga ki vet do ding tam ta zo nga ngai thawin ki pa min hi pu chairman ki tu ta ene ki got pe je win chan che tan lang ki pa thu azon penin avelen ka ga se kinin hi che interview ga la suwa aman jong ki tu ta don ho iga don bozalvin ama mimal ta chungin jong ki pa thu ga ki phong kinin hi chan chu pha chom chai ga ki holim theinaw ji tan te ki pa